pozdravljam nas još jednom ovako sve. Utakmica u Trebinju nam je opet ista slika, ista meta, isto ostojanje. Žalosno je da mi previše luksuza sebi dozvolimo u završnoj fazi, pa da ne postignemo golove za onakve šansi. I onda u zadnjim minutama, 5 minuta, desi se sve 3 gola, penal, crveni. Nekako se sabralo sve jer smo dopustili Leotaru da nas dovede na način onakav kakav i on igra i za koji su se spremali na jednu halabuku u zadnjih 5-6 minuta gdje smo mi podlegli, gdje ovi mladi igrači nisu imali odgovor, pogotovo u prekidu, što nam se to pobilo o glavu. Međutim, evo, bitno je da su čak i junior Senj Spajić dobio priliku i to mi je drago. Žao mi što nisu ljudi uspjeli upisati nastup u prvom timu, jednostavno da vidimo sa kakvim snagama će se raspolagati u budućnosti. Ono što smo uspjeli da vidimo je ovi naši mladi igrači koji su već tu Glave, Arnaut, Horić, u kakvom su oni stanju i koliko oni mogu u ovom trenutku da dobaci. Ono što nas slijedi je utakmica sa Širokim Brijegom koju igramo u nedjelju 17 sati, na kojoj ne možemo da računamo na Purića koji ima 3 žuta kartona. Zdravstveno stanje kapetana koji su slomili nos u Trebinju je upitno za nastup protiv Širokog, tako da ćemo vidjeti ako se uspije nabaviti ta maska za njega da može možda da odigra, ako ne bude imao bolove, ako bude imao bolove, to znači na njega nećemo moći računati. Očekuje nas dosta teška utakmica Široki Brijeg koji je u odličnoj formi, 6 pobjeda za redom je za Bosnu i Hercegovinu jedan impozantan podatak i mislim da oni dolaze sa dosta samopouzdanja i želje za nastavak. Ono što mi želimo je sigurno da pobjedimo Široki Brijeg, da sa ta 3 boda se još malo približimo na tabeli gornjem dijelu i što želimo da pokažemo da kad se vrati ovi igrači da jednostavno možemo da odigramo jednu odličnu utakmicu Širokog koja će kao i ove ostale biti sve uvertira za revanš kupa protiv Željezničara. Pošto nedostaje kapetan, pokušat ćemo s alternativom u veznom redu koja, evo, imam 5 utakmica do kupa, možda će biti i drugi ispada kad govorimo o igračima, da neko ispadne iz forme ili kartoni ili povrede, tako da moramo biti spremni na sve te alternative. Znači, koncentracija jeste na kup, ali i u prvenstvu će naša želja da pobjeđujemo, da odigramo dobro i da ovi mladi igrači jednostavno stiču rutinu igranja Premier lige. Nadam se da su oni svjesni toga i da će uložiti svoj maksimum već u prvoj utakmici sa Širokim Brijegom u kojoj ja očekujem pobjedu. Hvala, to je što imate pitanje, gospodin Ibraković.